Oh, iya main pajar. Ngomong teko ah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tapi nyuwun kerso. Iya nek Mas Fajar ten pundi? Oh, ini sama jadi gue oh. Oh, sama no pertigaan. Belok kiri. Kiri so kanan. Nek kanan ke Pak Kanto. Satu sono omah paling api. Belok kanan. Belok kanan lurus terus. Ono belok kiri. Nah, omah ketelu warna hijau. Iya, Pak. Apa ini, Pak? Hati nih. Iya. Rumah warna hijau. Hijau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Arya, ayo berangkat sih. Ayo. Gaskan. Aku mau rene ngejar. Ketemu bapak-bapak. Duduk ke rumah mungkin muter-muter aku ngaduk bingung. Kok bisa? Nanti mau ambil kiri, belok kanan, lurus, tunggu lah. Kayak bapak-bapak kayak. Loh, kuwi bapak kurit. Itu bapakmu? Nggih. Aduh.